kajing ki kebam tasgi kebala isar ke do kata-kata kam syam lakut kebab yai dang bon kinong yaki ang ne jantar mantar tes kawai ko ban tip pi ba kimpat ayu kimpat kimpan yolat ban legislasi parlimen tasgi namar na kalian ke bor jong sarkar ke bor ke pulit kimpat ailat ba kinong yaki kinwan tur ne wan rung sa parlimen dan kata-kata kajing ki ang ni ha jantar mantar kadang yepten tengin sa pandi pi mo nakapor sa por kat badang kabangin ang la namar ngiru gide tangkum uwene perdi jong pi ki pat ba ngim syam la dai ki news media la ne ke mo tangkum tahi kudai sibon ngan sa pandi pi na dadon gane ke jing update sungan sa pandi pi dai ba ngiyo e ka support la ne ngiyo e ka jing jubam na kaliang sarkar ngan sa pandi pet bangala mo tapai ni